nicyo gituma twandagaye, twapfuye, twarashize, ibihugu byacu byarashize, n'intambara zihoraho, n'ukuryana, n'ukugira gute. Iki ni igiki? Imfuzi ni ibihumbi n'ibihumbagiza, abapfakazi ni ibihumbi n'ibihumbi. Kubera iki? Uyu muryango bene data ntitwakinze. Uwo musore mwiza namukunze cyane, yambwiye ngo bazabazanya na barumuna be bafite abana bangahe 11 bazabazana tubasanye turi umuryango. Hari umuntu wari wasambana muri twese, yambwiye ngo ndibize ngo ndaho bizatsi. Ambwira ngo papa we, yaba papa wanyu arahari, ngo mumushimire, muzogende mufunge impano, mufunge kado, mushake ikintu mumufunge katameze neza, cyangwa izo ntebe zacitsaguritse zifite imiso. Kera ibintu biba bihindutse, uzubitinya, uzubahe. Haleluya. Iyo ushoboye kubihindura ubihindure, utabishoboye ariko wubahe icyo kintu, kuko ni Imana aho hantu. Ndashimira Imana rero ko Imana yaduhaye umugisha tukaba turi hano. Komera Imana amashi. Imana ibahe umugisha. Cya kabiri, ndashimira uburongozi bw'umuryango mwiza cyane Imana yabahaye bwa Karumeli. Karumeli niho abahazi mu mateka basoma Bibiliya ni ibintu byasobanukiye. Ibintu byari uruvange, ibishimbo n'amashu n'ibintu byose bari barahuje, upagani n'ibintu barahuza, baragenda. Ariko yari yavuga ati tuje Karumeli. Haleluya. Tuje Karumeli. Niko Eliya yavuze. Baravuga ngo mu bushakashatsi buhaba ku musozi Karumeli, baravuga ngo i Karumeli ngo nicyo cyari cyicaro cy'abanyamwuka, cyari ngo niho Eliya yagiraga amatayo. Amatayo murayumva? Niho yahabaga amatayo yo gusengeramo. Nukuvuga ngo muri ya matayo yagiraga amatayo imyobo ahantu kugira ngo aje muri connection. Yari kwabakururira muri connection. Haleluya. Yiwe muri connection yiwe. Ahantu hose ntihaba connection. Oyaye. Mu bushakashatsi baravuga ngo Eliya yari kwabakururira muri connection, muri network. Kubera iki atababwiye ati mugende mutoraho mushaka? Yarababwiye ati tuje hari. Nabo ntiyamenya politike yakoresheje, ariko kurya kera. Haleluya. Nkunda kureba rimwe na rimwe isi yabaye nziza cyane ku ruhande rumwe, nyine ibindi byaratubihiye nk'abantu. Ariko rimwe na rimwe yongeye kuri YouTube sinza mbireba cyane kuko biza bimbabaza. Za ndeba inyamaswa, kurya intare ihiga, kareba ndabikunda. Kareba intare, kareba ingene ihiga inyamaswa zitandukanye ziyo mu ishamba, bimwe bikambabaza. Nyine nkabona ingene ifasha akanyana kabandi. Akanyana murakumva? Nkabona ingene ikariye bikambabaza, nuko nkahita mbivaho. Ariko ari akantu kamwe shaka kubabwira connection. Iyo nkurikiye kuri YouTube cyane, hari umunsi nabonye ingona. Ingona murayumva? Ingona imbogo yaje gushoka, iraza iza gushoka, iza kunywa amazi. Ushika ingona yibonera kure. Ingona iba mu mazi, imbogo iba ku musozi. Iraza iza gushoka, nimara gushika iratangira kunywa amazi. Ingona izira mu mazi kugira ngo yifate iyirye. Ngushike irayireba nyine
irayipangira neza, iraguruka irayifata, ngifate imbogo nayo ntiyoroshe, yari imbogo ntiyari umwana w'imbogo, yari imbogo y'imfisi. Noneho birwana ingona ishaka kuyizana mu mazi, imbogo irwana ishaka kuyizana. Ndashaka kubasobanura aho hantu habiri. Imbaraga z'ingona ziba mu mazi, imbaraga z'imbogo ziba ku musozi. Imbogo birarwana, kimwe kitwara aho haba imbaraga, mu mbaraga zayo, ikindi kitwara mu mbaraga zayo. Birarwana, igice kimwe cy'ingona cyari mu mazi, ikindi cyayifashe. Birarwana kubera ko ingona n'esitari mu mazi irayinanira, imbogo irahunga, irahava, ingona irayinanira. Icyo nari ngiye kubabwira niki sako kantu cyane, ni ukuvuga ngo imbaraga z'imbogo iyo yibeshye ikayishyira mu mazi yarira. Haleluya. Eliya yari ko ashaka ngo abatware mu gicaniro aho yapfukamye, mu mbaraga hariya hantu yapfukamye, mu mbaraga yapfukamiyemo, ashaka kugira ngo azane za Bayali na za Shera. Mwibuke Samweli ari Rama, hanyuma Sawuli agira gute, agera yaje kumushakayo, yageze gutya gikandagira ku butaka bw'Irama ahantu ngo ni Irama, atangira kugira gute, kuvugishwa, connection y'ahantu. Haleluya. Kuba wamaze kugera hano hantu, Yesu ashimwe. Ibwira mugenzi ngo Imana ishimwe kuri hano. Hano ni muri mubikoze neza kabisa, ni muri connection. Ni ahantu abantu bacyariza abandi, ni ahantu abantu bazamura amajwi, ni mu nzu y'Imana. Ni ahantu abantu bazamura amajwi, ni ahantu hari iteraniro ry'Imana n'abantu. Ntabwo ari ku kabumbu, ntabwo ari make, ni iteraniro ry'Imana n'abantu. Reka dukomere Imana amashyi. Turabashimiye barongozi, mwatugiriye neza cyane. Turashimira mwese kabisa, ndabibona muri benshi, muri beza, mufite ubushake, muri tayari kabisa, mwikomera amashyi. Ndashimira abakozi b'Imana, turakundana, turi inshuti. Bushize naraje, Karumeli yarampamagaye, ndabyibuka, ndaza tumarana amazi, tukorana, bari bafite igiterane, tubana muri veye. Subira inyuma mu minsi ishize, murongera murantekereza, ndabashimiye, ntibizakunda, ariko igihe nagize gahunda yo kuza hano, nagambiriye ko nzagera muri Karumeli, ariko nabo barambwiye biri mu mutima wanje. Ndabashimiye ko mudukunda kandi natwe turabakunda. Ndabashimiye ko mwakomeje umurimo. Igihe naje sukungira ngo byari bimeze, biragaragara ko iyo connection y'Imana mwayikomeje. Imana ibaho umugisha. Kadusoma ijambo ry'Imana. Ndashimiye Imana ku bwa Pasteur Rukumbuzi, Imana iguha umugisha, ni inshuti yanje yamperekeje, wakoze cyane. Ndashimira ku bwa Ndutira, Imana iguha umugisha. Ndashimiye ku bwa mama wadutumiye, mu by'ukuri waduhesheje umugisha wo kugera hano. Tuzakomeza tugushimire, na protokole zose zadufashije kugeza uyu munsi. Imana ibagirire neza. Kadusome ijambo ry'Imana. Usome muri Matayo n'ibice 20:26,
murongo wa 39. Matayo Matayo 26 39. Reka twumve mu Kirundi uko avuga. Yunguruza imbere gatoya arubama arasenga ati data asangwa byoshoboka iki gikombe nikindengane ariko ntibibe uko ngomba iyamara bibe uko we ugomba. Amen. Komeza. Agaruka kubigishwa asanga basinziriye abaza Petero ati ubwo ntimurushe mubana amaso nanje n'isaha n'imwe nimube maso musenge ntimuje mu mosha mabi umutima ni ukunze ariko umubiri ufise intege nke. Amen. Amen. Urakoze cyane. Komeza udusomere. Ndumva uri umusomyi wa ministeri. Muri Luka ibice 18 umurongo wa mbere. Umurongo wa mbere. Abacira umugani wo kubigisha ko bakwiye guhora basenga ntibarambigwe. Arababwira ati mu gisagara habaye umucamanza. 18 umurongo wa mbere muri Luka 18 umurongo wa mbere. Naho sawa twage mama. Arababwira ati mu gisagara habaye umucamanza adatinya Imana ntagire isoni ku bantu. Muri ico gisagara hari umupfakazi aza kuriwe kenshi amusaba ko amucira urubanza rumukiza umwansi wiwe. Amara iminsi atemera ariko hanyuma aribwira ati naho ntatinya Imana kandi singira isoni ku bantu ariko kuko umupfakazi angoye ndamucira urubanza rumukiza ngo ntiyamaza iminsi yose akanzigiriza. Kandi umwami Yesu aravuga ati nimwumve ibyo uwo mucamanza gabitanya yavuze. Mbega none Imana ntizocira urubanza rukiza abo yatoranije bayiborogera ku murango no mwijoro naho ibatevya? Ndababwira yuko izorubacira vuba. Ariko umwana w'umuntu niyaza mbega azosanga ukwizera mw'isi. Amen. Amen. Urakoze cyane. Tugiye kwiga tuba twaje gusenga. Tugiye kwiga ijambo ryo gusenga. Yesu ashimwe. Ngiye kubaganiriza gusenga. Ibyiza byo gusenga. Imana ibaho umugisha. Ngiye kubaganiriza ibyiza byo gusenga. Mu bwami bw'Imana. Mu bwami bw'Imana. Hari ikintu cibanze cyambere kibanze. Mu bwami bw'Imana hari ikintu cibanze cyambere kugira ngo ube umunyamuryango, ube membre wo mu bwami bw'Imana. Kugira ngo ube membre, kugira ngo ube umunyamuryango wo mu bwami, ube umwana w'Imana. Cyambere kugira ngo ube umunyamuryango, ube umumambre, ube umwana, ube kuri liste y'abana b'Imana. Icyambere ni ukwizera. Amen. Ni ukwizera. Cyambere number 1 ni ukwizera. Ntabwo ari ukuririmba, ntabwo ari ugutanga amaturo, ntabwo ari ugutanga ikigira 10, ntabwo ari urukundo, ntabwo ari ukwisonjesha, nta nubwo ari ugusoma Bibiliya cyane, nta nubwo ari ukwita ku bashitsi, nta nubwo ari ugusura abarwayi. Icyambere mu bwami bw'Imana ni ukugira gute? Ni ukwizera. Nico kikugira umunyamuryango, nico kikugira umwana w'Imana. Ni ukwizera. Kwizera Imana. Yesu ashimwe. Cyo nico cyambere. Turi kumwe?
ndagira ngo ngende gahoro gahoro. Icyambere si ukuririmba, turabikunda twese. Icyambere si ugusirimba, turabikunda twese. Icyambere si ugutanga amaturo. Abapasiteri dukunda abakristo batanga amaturo cyane birenze icyo, ntitukibeshanye, turabikunda cyane. Dukunda umukristo utanga amaturo. Nk'uyu mumama wadufashije akatwuriza indege tukaza, turabikunda. Twumva nyine ari umukristo mwiza, nyine mwiza kabisa, turamukunda. Ariko si cyo cyambere. Icyambere mu bwami bw'Imana ni ukugira gute? Ni ukwizera. Cyo ni cyo cyambere. Cya kabiri sinkivugaho. Cyo cyambere sinkivugaho, sinacyo naje kuvugaho, si ukwizera. Icya kabiri mu bwami bw'Imana, Yesu ashimwe. Icya kabiri mu bwami bw'Imana ni ugusenga. Bene data, ndagira ngo iki kintu cyumvikane neza. Umukirisitu utazira ibanga ryo gusenga, sinzi ntitwomucira urubanza cyane, ntitwonamutindaho cyane, ariko araketse. Gukeka murakumva. Uyu muntu twomwiba ateye amakenga. Urakoze cyane. Abarundi bagira imvugo nziza. Uyu muntu ateye amakenga. Uyu muntu ateye amakenga. Ni nko kuvuga ngo ngubaho wambaye umubiri utarya, udafungura. Uyu muntu ateye amakenga. Umuntu yovuga ngo abaho gusa gute? Gusa gute? Gusa uwo ntabaho. Umukirisitu utazi ikintu cyitwa, utazi ubyiyumvamo, ngo jewe ngo simbyiyumvamo. Ikintu tokwiyumvamo, wenda hari abantu bakunda ibintu bitandukanye. Hari abantu ushaka gushika mu iduka akareba amavuta, tuvuge nk'abamama cyane, nubwo twese tuza tuyisiga. Nibu akareba amavuta akavuga ati jewe si nkundaye. Undi ati jewe si nkunda aya rouge, nkunda ameze gutya. Ubwoko bw'amavuta nka 200 ushitse haba n'ibiryo. Tuza ari umugore umwe onti yakundaga indagara, ariko ngo agakunda gukoza mu isosi. Vuga ngo iki nagikunda, urumva ntakunda indagara ariko isosi ntiyoyireka. Urumva nuko nyine n'umuntu ushobora gukunda iki, nje ngakunda iki, njewe ngakunda iki, undagakunda iki, undagakunda iki. Ibintu hano hanze dufite uko dukunda buri muntu wese agira icyo akunda, kandi mu buryo butandukanye. Ariko umuntu wumva ngo iwe gusenga ntabyiyumvamo, simbikunda, uwo muntu ateye amakenga. Uyu muntu ateye amakenga. Yesu ashimwe. Umukirisitu yamaze kwizera, ikintu cya kabiri agomba kwigishwa ni ugusenga. Agasenga, akongera agasenga. Akongera agira gute? Agasenga. Akongera agasenga. Akongera akabyiga. Akongera agasenga. Gusenga niki? Gusenga nimukaza mwifata ko ari ibindi bintu bidasobanutse. Gusenga ni urufunguzo, ni uburyo bwo kugira ngo iyo usenga biba bivuze ngo ni ikiganiro ugirana n'Imana. Ni wowe n'Imana ubu uvuye mu byawe, hanyuma Imana ikava hiri
mu bushobozi bwayo n'ubwo ibera hose icyarimwe, ariko iraza mugasa n'abahuri. Ni kuri table yo kuganira n'Imana. Ni wowe ugiye kuganira n'Imana, ukayibwira nayo ikakubwira. Ni ku meza y'ibiganiro byawe n'Imana. Ni muri chambre, ni ahantu, ni muri biro yawe uhura n'Imana, mugatangira mu kiganiro, ukayibwira nawe ikakubwira. Hari ibyo ugomba kwibwira, hari n'ibyo nayo igomba kugira gute kukubwira. Ofete gusenga nico bimara. Gusenga ni ahantu wowe uva mu byawe, wirwa muri shughuli zitandukanye, hanyuma ugomba kugira ahantu uhurira n'Imana, ikaza ukayisanga, mukagirana ibiganiro nayo, mukaganira, mugafata umwanya wo kuganira, ukayibwira. Apana kubwira abantu ngo baje kukubwirira. No. Oya, si uko bimeze. Ni wowe ufata umwanya wo kuganira n'Imana. Ni wowe ugafata umwanya wo kuganira na papa wawe. Haleluya. Ni wowe. Bibiliya iravuga ngo turi abageni. Yesu niki? Ni umukwe. Utekereze nawe, aho rero iyo bigenze gutya muri iyi myaka yacu tubyita abafiyanse. Tekereza nawe ufite fiyanse mutaza muganira. Ubwo bukwe buba buhababa. Ufite fiyanse utaganira nikitanga, bwira mugeze ngo ubwo bukwe burahari, bazoje kugwa. Niko none iyo udahuye n'umukobwa n'umuhungu, daboro no gutereta muzohura muganira. Utume baje kuguteretera. Kera bamuzene bagaza imiryango niyo agazishakana. Uvuga ngo umuryango naho ni systeme nyine bakoresha, ariko ubu ntabwo ariko bimeze. Ni ukureba umukobwa, ukabanza ukamushinga ijisho, ugakunda, wamara gukunda kumva bikurimo, ukamureba, ukamugosora, ukamucencura, ukamureba neza, hanyuma ugatera intambwe, ukajya kumubwira. Wamara kumubwira nawe akakumviriza ibyo umubwiye, nawe akakubwira. Abakobwa bakunda kubwira ati genda, zo gusubiza. Akagenda iriya akiga, nawe akagutera ijisho, akakureba, akakuyungurura, akakubaririza. Cyangwa nimba mubana muri korari, cyangwa nimba mubana mu masengesho, ukifata umwanya wo gutekereza, ukavuga ati reka ntekereza. Ugatekereza, ukamwiyumviraho, warangiza ukagenda ibintu byose, processes zose ukazikora, bwacu ukamubwira ati sawa. Wamara kumubwira sawa, akaje kubivuga iwabo. Ko ndavuga uko njewe byagenze, kuko ndabaha ubuhamya. Akaje kubivuga iwabo, nawe ukaje kubivuga iwayo. Imiryango igahura, kavugana ibi process, kuzageza wa munsi muzohura, ibintu bikaza mu isengero bakaberekana, nuko imiryango ikazahura, ubukwe bukaba, mariage ikaba, bakadekora imodoka, bakadekora iki, pipipi zikaba, tukagutwerera, ifaranga zikaba. Ariko icyambere nukureba ugashima. Ese wowe mu mwuka kuri umugeni siko birivuga? Kristo ni umukwe, iwe ntacyo azokurebaho. Kera arakuzi, akuzi uryamye, akuzi byose. Ni wowe gusa, ni wowe ufite ingorane. Hanyuma noneho ntumugirire umwanya, uzotumeho baje gutereta. Ubwo bukwe burahari. Gusenga ni uburyo bwo kugira ngo uhure wowe na fiyanse wawe. Ntukabifate ko ari ibintu biriyo. Ni uguhura wowe na Kristo. Ni ikiganiro ugirana n'Imana, ukayibwira. Haleluya. Ukayibwira
nayo ikakubwira, ukayiganirira nayo ikakuganirira, ukayibwira ibikubabaje nayo ikakubwira ibibibabaje, kandi haleluya. Bibiliya umunsi umwe abigishwa ba Yesu babwira Yesu ngo mwami Yesu twigishe gusenga kuko Yohana yigishije abigishwa. Ababwira amagambo abiri ngiye kubabwira. Arababwira ngo nimuja gusenga muza muvuga ngo data wa twese uri mu ijuru, izina ryawe ryubahwe. Ijambo data ni isano murabyumva, ni isano, naho muhuriye, n'ahantu muhuriye, ni isano. Ijambo data ni isano, uri mu ijuru, izina ryawe. Ijambo data ni isano. Uzawumva igihe cyose ugiye gusenga. Hari ukuntu umuntu asenga akabanza akaganya Mana yo mu ijuru. Urumva ubakubiswe n'ibibazo, ubakubiswe n'amarira, hari ibintu biba byapfuye kandi si wowe byapfiriye. Byapfiriye kuri sogokuru wawe, byapfiriye kuri papa wawe, byapfiriye kuri nyogokuru. Ifamiye zose iriya ni ubucafu, hanyuma wowe ukaza bikwirunda. Umuntu ataremererwa kuko twarashize ibintu byapfiriye iriya, noneho ukamusanga umuntu yarahuye. Iyo bashizemo akaririmbo kubera ko ari umuziki, kandi umuziki uba mu muntu kuruta uko uba muri sende, ukamusa nyine ni muri swing. Ariko mwasoka, nico gituma iyo hari abantu bafite nk'amaso y'umwuka avuga ati ndakubona ufite ikibazo kimeze gutya, ukabona arakivuze, umuntu azasa indirimbo rero nakandi gusa gakora ku marangamutima, ariko mu by'ukuri data ariko umuntu wasenze. Haleluya. Umuntu wasenze, umuhanuzi ntaza mukanga nta kintu kubera iki. Aho ni data wawe kuruta uko ari data waje, ni data wa twese, ni data. Umuntu yavuze ngo mu isakame yawe ngo harimo iki n'iki, ukazubona turaziranye. Kera ari bishop umwe yitwa Rugagi, yigeze kuza iwacu mu Gatatu. Araza mwamare gushika, icyo gihe yari yatse cyane umuriro i Kigali. Ashike araza arabwiriza, agiye kubwiriza arabanza ahagarara ku gitunga cy'amaturo, agihagararaho gusa. Yagihagazeho amaze abakristo bagira ifaranga, baruriranye gusa ngo ni umuhanuzi. Yaragifashe gusa gishira imbere agikoraho gutya, amaze barurirana. Batanze amafaranga uwo munsi, bagaze amara gutanga amafaranga, njewe bakanzanira liste y'amafaranga yatanzwe kugira ngo tubiripotinge muri finance. Twagaza dutanga amafaranga atarenze ibihumbi 150. Uwo munsi batanze hafi miliyoni 3 amashikano. Ukibaza gusa haje abandi bantu benshi, ariko abayiyongereye si bo baruta bagaza baza gusa ngo kubera ko n'umuhanuzi bamubonamo. Ico deshe kiba kikwereka ko uyu muntu atagirana tagira harya baza bahurira n'Imana, tagira ahantu baza bahurira na so mu ijuru. Iyo rero abonye uzuhura nawe kenshi, noneho akamuha impano, iyo amushaganye ngo mu isakame yawe nguko ndabona uzugira ngo yanyweye ikimugi. Babwire bene data, haleluya, umukristo agomba kugira salo ye baganiriramo na papa wo mu ijuru. Haleluya. Muganira ako kantu mukakire kabe mu mitima yanyu, mugafata kubw'ineza yawe. Haleluya. Twebwe jewe ndi umuntu
kenshi dukunda kuvugana na Pasiteri Rukumbuzi, ni umuntu wagize ibibazo byinshi nk'iby'abandi abantu benshi bari hano. Wagize umubyeyi wanyoye inzoga cyane, ariko muzehe yanyoye inzoga bari amaze gusaza mu myaka 80, arabura imyaka 2. Ni umuntu wasinze, arasinda, arasinda, araguma arasinda. Ubu sigaje imyaka mikeya, mwongera imyaka 50, sigaje hagati y'imyaka 2 cyangwa 3 muri senkande. Kuva nagira gutya ngo bamenye papa, menye data wambyaye, nasanze azasinda kugeza uyu munsi acyasinda. Mbabwire bene data, hari abantu bameze gutyo. Noneho umwe hari bamwe mama ntiyasinze, simuzi mama nk'izo, ariko muzehe ariko yarasinze agasinda, anywa nk'igashira, agafatira iyindi yo twari dutuye, akanywa akaboregwa, akagenda akaja iyo bazanywera inzoga inkigashira, akayinywa igashira, agatanga irindi gashira, ikibuga kirashira. Bashiki bacu barashakwa nazo zirashira. Ico gihe bibaye gutyo, uyu mwana ya maraso afite akazi kenshi. Ufite akazi, nimba waragize ibyago muzehe wawe akaba ameze nk'uko nka muzehe, reka gufina icyo cyo ucibagira, ureke gufina. Barahari, reka gufina, reka gusinzira, reka. Isaka yabwiye umuhungu we Esawu, aramubwira ngo nta mugisha umwe gusa asigaranye, haba n'ubusa. Yakobo wose Yakobo yavuga. Hari abantu pipi hano shitani yarinjiye n'umuryango yinjiriyemo, arinjira agera muri se, aramufata, ni umusinzi. Ahandi yabyariye umuhana wose, ahandi azacuruza ibimogi, polisi zimufata, ahandi ndiwomenya. Namanyanga hejuru ya ni manyanga, n'umwuka w'upagani. Aya maraso wakomotsemo, kubwiza ukuri. Uri umuntu wo kugenda ngo bagusengere, uri umuntu wo kwirwanaho. Ndababwira, natangiye gusenga afite imyaka hagati, icyo gende twagaza dukora anniversaire, titwari tuzi ngo anniversaire niki. Natangiye kwibona ngeze hano kwibarabara ngo anniversaire. Abantu ubu nibwo nyina zama, kubera ko njewe ntayikorewe tibaho intimbamo, ariko umugore yamaze kwisetinga mu bana umwaka uza ngo anniversaire, azama uwera hasigaye nk'amezi nk'3 ngo anniversaire yaje. Abana abanyamugi igihe n'igihe cyayo. Noneho rero ariko ndabyibuka ko nari mfite hagati y'imyaka 9 n'8 cyangwa 10, nkaho hagati muri iyo nibwo twatangiye kurara mu butayu mu masengesho. Natangiye kura kandi nkumva ikintu mu mutima wanje ko kirambwira ngo senga. Nkumva umutima wanje kurangurura ikintu kirimo kungurura ngo ngwino usenge, kirangurura kiranzana, gishaka kunyinjiza ahantu hitwa mu masengesho ngo buce. Umutima wanje utora amasengesho. Nahereye ico gihe ngiye kugwiza imyaka 50 mu by'ukuri. Nigeze kuza hano, narabivuze muri gerezo, nigeze kuza hano mu Kibenga, nagize amezi 5 mu cumba. Inzandya rimwe, donc harya nimba ndiye dimanche kazongera ngafungura dimanche. Ndasenga muri 2006 amezi 5 njya hano mu Kibenga kuri Vendredi ku mudamu witwa Dorcas, yagiye muri Swede, umurundi kazi hariya. Twabanaga muri Alarme antize icumba.
ba pasiteri abantu benshi muri Gerizo barabise. Ndagenda ndaryama nimba ndiye dimanche nkazongera nkarya dimanche ngirame iyo dimanche iminsi 7 yahera ngafata indwi zibiri zo kubanza akanyitaho akanshakira potage akanshakira igikoma akanshakira amata kavangamwe ibintu kuko nari meze gutya nagaza ndyama ku gitanda ukagira ngo nishuka baharana tiwomenya ngo n'umuntu ingakuvure burya umuntu n'umucero utubamo bwira mugeza ngo uko n'umucero n'umuceri cyane ni ibyanywa warunzemwo n'umuceri n'ingoko n'amata n'ibiriye naga umuntu uzi ko umuntu ashoshoka ndagenda ndashoshoka murebe na simfite n'ibiro byinshi ariko nakaga ndashoshoka neza ariko ndavuga ngo ngiye gushaka Imana. Haleluya. Bavandimwe ngwana n'uwo umwuka nyereka igihe yanyeretse ikintu anyereka ariko gusa ubwira mugenza ngo gusenga ni byiza. Gusenga ni byiza kabisa. Gusenga ntibigerera. Yesu arababwira ngo nimusenge mutasha mu mosha ntugwe mu bishuko nudasenga egare kugwa mu bishuko icyo cyo nukuzo uzisanga muri system n'umutego kudasenga egare kugwa mu bishuko kugwa mu bibazo kugwa mu marira kugwa mu kaga ariko ngo nimusenga timugira gute timugwa mu bishuko timugwa mu kaga umwuka anyereka ndi umubebe ariko umwuka agira amafoto ba aza kora igitangaza anyereka ifoto anyereka ifoto z'abantu babiri kandi umubebe arambwira ngo mbona umubebe mwiza cyane w'ikiyobe ciza kimeze nk'icyana cy'icyarabo arambwira ngo ciza cyane kibebe arambwira ngo uyu muntu uramuzi anyereka ifoto yundi ishusho urabona kaburimbo bakoze barimo kuyikora batarayinogerezana neza batarayikora neza bakirimo kwishiramwo bya bintu bya kaburimbo ijya guto arambwira ngo turuzi uyu muntu ni wowe ariko muri mu bice bibiri uyu bebe uyu niko umeze ukiri umwana mwiza kabisa narabonye ndavuga ngo nari mwiza bingana gutya izobe mwiza hanyuma arambwira ngo dore abarozi biwanyu dore ingene bagutongereye Bibiri iravuga ngo ibyo nibwira nzabagirira iyo ni Imana na Satani agira imigambi y'ibyo yibwira azatugirira. Imana igira imigambi myiza, Satani nawe agira imigambi mibi. Aha Imana izitegura imigambi myiza, akurundi ruhande Satani nawe agategura imigambi mibi kuva mu kwa mbere kugeza mu kwa 12. Satani umwuka arambwira ngo dore umugambi wa Satani, umuntu umeze nk'igiti cyahiriye mu ishamba, ikintu cy'igiti nk'ikiri mu kigasha hanyuma ingene kiba kimeze. None anyereka arambwira ngo dore imigambi y'abarozi, dore baravuze ngo uzoba ufite ishusho kandi udafite ubwenge, uzoba uri debile. Dore umugambi wa Satani, ariko dore umugambi w'Imana. None umugambi w'Imana ufitega uhagarara kuzageza ubwo umugambi w'Imana n'isezerano ry'Imana n'ubushake bw'Imana bwose. Donc isezerano riri mu kabata ahantu, wowe aya masengesho yawe niyo arikurura akongera karikurura ukaryambara ubundi ukabigenderamo. Dore amasezerano, aya masezerano Imana imba amasezerano, aya masezerano ari ahantu mu kabati. Imana yakubise uyu mugambi ukubitira kuri, ariko aya masezerano ugomba kuyakuramo hariya ukayafata ukayambara ukayagenderamo.
ariko iyo usinziriye uyu mugambi wa satani ugusohoraho. Imana itubabarire. Uyu mugambi wa satani wo kuguhindura debile, uyu mugambi wa satani wo kuguhindura inzererezi, uyu mugambi wa satani wo kuguhindura umuntu udafite akamaro, uyu mugambi wa satani wo kuguhindura umuntu wo mwibarabara utazugira icyo wimarira, uyu mugambi wa satani wo kuguhindura n'abana bawe batazagira icyo bimarira, uyu mugambi wa satani wo kuguhindura umuntu ukiyanga ukavuga ngo Imana ibaho. Uyu mugambi uzumarwa n'uyu mugambi wo kugicanira. Uyu mugambi musenge mutaja mu mosha. Ndavuga ngo Mana, nico gihe ngo buce Imana igenda ikingura imiryango. Bene data, haleluya. Umukristo udasenga, mbabwiza ukuri, ni nk'inzu idasakaye. Ijambo rya mbere, umugambi w'Imana ntapfa kugeraho byoroshe. Niyo buriya hari ibintu, hari ineza y'Imana itubaho twese, hanyuma satani kinda kubitira kure cyane, nuko abazi ngo uyu muntu nafata igihe kihagije cyo gusenga, uyu muntu nafata igihe gihagije cyo gushaka Imana, uyu muntu nafata igihe gihagije cyo kwegera Imana, uyu muntu nafata igihe gihagije cyo kubana n'Imana mu mwanya azapfukama agashaka Imana agasenga. Uyu muntu, isezerano ry'Imana ry'uyu muntu, uyu muntu azagera kure. Uyu muntu duhuye n'umuhungu hariya, Pasiteri Rukumbuzi, twari turi kumwe wa muhungu, ariko wambwiye amakuru meza ba, ariko wambwiye amakuru umutima wanjurishije, ariko igitangaza cyaraba, ambwiye amakuru ya papa we mu minota nk'itanu twari tumaze ngiye kumureba. Ni umuhungu utuye muri Australia. Arambwira ngo papa we ngo na mama we ngo ntiyigeze abona baryamye mu cyumba, ngo babaga muri salo. Iteka ryose yabonye papa we ngo babaga nijoro, babaga muri salo, ngo ntiyabonye bagaza barara muri salo, bakama basenga, bakaryama bagasiga basenga, bicura za bitotsi bya mbere, bakumva ko barasenga, bagasoba bagasinzira, bakumva neza inkoko zikabika bugaca mu gitondo ngo baye basenga. Nuko papa muzi amaze bitandukanye na papa wanje, nambwira ati wa tandukanye na muzehe kabisa. None gitangaza, narambwiye namubwira ati yewe papa wawe na papa wawe tandukanye. No papa arasinze, kunu barasinze, kandi ico gihe bingiraho ingaruka jewe mwana we. Arambwiye ngo papa twagaza turyama tugasiga donke ya masengesho kuri yo kuja kuryama, bagabasengera abana muri saro, abana bakaryama, ibo bagasigara mu mwanya ngo muto bakamakomeza. Kandi ngiyo na mama bagasenga, bicura bagasanga ko barumva ko barasenga mu gitondo, bakazindukira nuko bakazuka bagiye ku ishuri basanga muri saro we basenga. Areka mana, noneho ambwira ikintu gikomeye. Arambwira ngo buce ngo Imana iramubwira ngo ndashaka kugutwara utahe. Ngo papa aramubwira ati Mana mbabarira sintahe, aracyari kare. Mana iramubwira ngo yaye gihe kirageze cyo gutaha. Nubisengere, nusenga nudasenga igihe kirageze. Ariko uzi kuvuga ngo Imana kirakubwira ngo igihe kirageze cyo gutaha, igihe kirageze ngo utahe uve mu isi. Ariko Mana iyo mumbwira iyo connection, mwumve bene urwo rwego. Umuntu udasengera umutsima, umuntu udasengera kawunga, warenze kawunga, warenze ipataro, warenze imodoka, warenze ishati, warenze imikenyero, warenze akazi ko gushaka, warenze visa. Hari amasengesho azarenga visa, hari amasengesho azarenga inzu,
hari amasengesho azarenga ko turabigisha amasengesho y'ubufiyanse, kumenya ubusabane bwawe na fiyanse buhoraho kandi bukomeye. Arambwira ngo papa wanje, Imana iramubwira ngo igihe kirageze ngutahe. Igihe kirageze sawa, ngo yinjira amasengesho y'iminsi 80, iminsi 80 atarya ku manywa. Igihe ngo bicaye Imana mu masengesho, Imana iramubwira ngo itegure wasezeye umugore, ariko ngo icarage aramubwira ati Imana ambwiye ngo igihe kirageze cyo gutaha, none ga uzomenya abana, ariko uzereka zamenya abana, zamenya umuryango, uzaba umuntu ugiye kuba papa kandi ugiye kuba mama. Ariko dufite Imana niwe mugabo w'abapfakazi. Humure, tuzandagara, ntizemera ko wandagara, uhumure. Saba barasezerana bombiga, bari abanyamasengesho, bari ariko uzi umugore gufata aha, umugabo agafata mukarengeza ariko abo bana Mana ako nanezerewe Mana. Yambwiye gutya amaso ze y'amaso, ndavuga ngo ariko tuzaduhemuke, abavyeyi bazahemukira abana. Ubunebwe buragatsindwa, buragakubitwa n'inkuba. Muzi inkuba? Muvuga ngo buragakubitwa n'inkuba. Kubitwa n'inkuba buragatsipo. Ubunebwe ni bubi kabisa, buzabutuma abana bacu bandagara, bisanga mu gahinda no mu bibazo. Aramubwira ati igihe kirageze, iminsi 80 igeze. Papa we aramubwira ati ko ndabona abantu kandi bameze nk'abakobwa, n'abamarayika ngo bameze nk'abakobwa, baje mu shuri abakobwa. Ati baje kuntwara, barambwira ngo igitaramo igitaramo kirashushe, ngo barantegereje ngo ngende, ngo nonega ngo ko ndabatindira. Undi arambwira ati, umugabo akamubwira ati banzureke naje hano turi mu masengesho. Bakagenda bagasoma mu mwanya muto ngo bagahita bagaruka ati yewe hariya bakubuse, ningakujya nyine kuba mutegereje umushitsi. Tese umushitsi ari ko yabuze, tukaririmba indirimbo zigashira, zigezo kwekera abashitsi zigashira mu gatanga se. Izi ndirimbo abashitsi bari ngo bagiye nk'inkubwe n'inkubwe. Umugabo ati nyabona mureke tubanze, akabwira umugore tireka ngende. Abantu bazi nakeresha abantu, aramubwira umugore ati nyabona nti turarangiza kuvuga iby'umuryango, uko bari mu masengesho n'abandi bari mu gitaramo. Abandi ati gitaramo iri indirimbo zo kukwakira zabaye nyinshi, zarondogoye bakubuze titukusiga. Undi ati noneho ngo bamukora ku maso ngo arebe abone igitaramo, ngo atarigera atekereza. Abwira umugore ati yewe ibyo tutatunganije zaha tubirangiriza ngaho. Ngo yasinziriye, aranyerera gutya asinziriye, waragenda. Umugore tiyigeze asohora n'iryasoza rimwe. Yaravuze ngo umugabo wanje twubatse ubusabane bwacu n'Imana. Imana yatubwiye amakuru yose. Haleluya. Nguko gusenga, Imana iziguha amakuru, Imana iziguha igikenewe. Imana izikubwira ngo urakora ibi ntubikora. Uzusaba akazi kakubwira ngo akawe naka. Haleluya. Bene data, kudasenga muza mumenya ko ari ukwihemukira, nugukuraho uburinzi Satani akatuvogera. Kandi muri Yohana ibice 10 umurongo w'10 biravuga ngo nta kindi cyamuzanye nukugira gute, nukwiba. Ngaye dusomere mama Yohana 10:10 irasoza. Nugukuraho uburinzi Satani akatwinjira, kandi iyo yaje mwumve ubugomagira. Nugukuraho uburinzi Satani akatwinjira. 10:10 igisuma nikizanwa n'ikindi, atari ukwiba, ukwica no gutikiza. Voilà, kirundi nikizaba
kwica no gutikiza. None ukuyeho uburinzi, numara gukuraho uburinzi igisuma kirinjiye kandi tigitwara ifaranga gusa, kiriba ayo mafaranga cice gitikize. Abazoba bacitse kwicuma bazobaho bandagaye, kubera ko ubwo burinzi twubureka. Imana itubabarire. Ntimugafate gusenga ko ari ibintu biri aho bigoranye. Nongere mbabwire ngo mu isi nta kitagoye. Siko bimeze? Ese kurima biroroshe? None ko tuzaturima kugeza twejeje, ko tuzatubikora. Kurima biroroshe? Aya ico cyo tukikuremo. Kurima ntibyoroshe. Kandi umuntu azarima ukongera ukarima ugashiramo ifumbire. Ifumbire niko muvuga. Ugashiramo ifumbire ukarima ukabagara igihuru cya mbere n'icya kabiri n'icya gatatu, ugasarura ukajana ku isoko. Cyangwa byamara kugera iri inyoni zikabirya, cyangwa byamara kugera iri imvura ikagwa ikabitwara. Abantu bazabareka ngo inyoni zobirya. Ko bigoye tuzatubikora kugeza tugeze ku musaruro. Kandi bigoye. Kwiga nibyo byoroshe. Amashuri baza mugenza ngo kwiga biroroshe. Uzi kwiga mwarimu akavuha akakubaza ibibazo bitanu, akakubwira ngo ushake muri iki gitabo ibyo bibazo bitanu uzobishake hano muri iki gitabo, uzakubaza gusa ibibazo bitanu. Ukarara wicaye gutya, umunyeshuri azama twagaza twama turara twicaye gutya, amaze ugafata zero. Ariko zero niribirira gatsindo. Zero muze muri gita gute? Ubusa. Abarundi ni sawa cyane. Ubusa ugafata ubusa. Ariko ugasubira ugatangira ukubura umutwe nubwo bigoye. Ukubura umutwe ukagira gutya bwacu, ukabona ufashe senkanti, ukabura ati ndimutse. Ese biragoye cyane ko tubikora twaruha bigafata. Igisirikare nico coroshe ko bazabasirikare bakarwana intambara bagapfa bagakika amaguru, abandi bakaraswa igitangaza. Niki coroshe mwisi? Ni gute umuntu azangira mu masengesho ngo urumva ngo biragoye? Niki coroshe? Gucuruza biroroshe? Kuje Bugande na Trinity, ni Trinity cyangwa Jagu, ukama urira hano kwa Siyoni, ukamurara ugenda ugonga inana, ukazoshikira Rwanda ugatambuka ugashikira ukare iminsi ibiri ukagera iriya. Washika gutya azabashika gutya bakabiye akama yayu agahwera akabura nitika akaja kuba pasiteri ku ikanisa. Ko bigoye ko umuntu azacuruza agahombo bwa kabiri bwa gatatu yari wakubaka etaje. Ko biza bikunda. Ngurumva ngo mudusengere, hari uwatubwiye ngo mudusengere ngo twe ntitubashije kandi ntidushoboye. Aho tushoboye tubashije indwara. Uraretse urakinguye ngo Satani yinjire atikize arimbure yice abasigaye bacitse kwicuma ubwana busigaye uzandagare. Mwisi niki coroshe. Haleluya. Tacoroshe mwisi, tacoroshe mwisi, ntakibaho. Abapasiteri Imana itubabarire we. Kuja gushaka amajambo kuri Google ukamusanga kuri Google ukaguguringa ngo iringo jambo ngo mu Giheburayo ngo iravuga gutya, ngo mu Gifaransa ngo rivuga gutya, ngo mu Kigiriki ngo rivuga gutya, ukamutondekanya abakristo bakagusinzirana. Mushumba umwungere rwose wagiye kuri Google araguguringa, ari muri cafe hariya uraje
Bibiri iravuga ngo Yesu yagaza agira gute? Yagaza yirirwa yigisha akamusa. Haleluya. Yagaza arara ku musozi akarara akivurisha. Ari Yesu umwana w'Imana. Haleluya. Ari Yesu w'Imana. Naho kado wabuso na makurata. Papa yitwa Buso Yohana. Yitwa Ngabonziza. Mama yitwa Imakiri. Yarapfuye ntakibaho. Wamugenda ngo urabona amavuta y'Imana kuri Google. Muzehe n'umunyakanyanga wakera tarabo none naje ndashaka ngo nguripaze ngurage gute wewe mwene kanaka Yesu mwene Mana wagazura arupfukama agapfukama Yesu mwene Mana utagira karande ise ntiyacuruje akanyanga tagira botike y'itabi tarumogi Yesu mwene Mana arapfukamye agize iminsi 40 ku musozi naho wowe abantu bazi kwiyorohereza kabisa. Reka kwiyorohereza, mubwire ngo reka kwiyorohereza. Wibuke iwanyu, wibuke kabisa, wibuke kabisa. Reka kwiyorohereza ndugu yangu. Turi abantu bo kwiyorohereza. Nimba Yesu mwe utagira karande, utaracuruje itabi, utaragiye umwana w'Imana niko wa umwana w'Imana utagira inenge. Nico gituma twandagaye, twapfuye, twarashize, ibihugu byacu byarashize, n'intambara zihoraho, n'ukuryana, n'ukugira gute. Iki ni igiki? Imfuzi ni ibihumbi n'ibihumbagiza, abapfakazi ni ibihumbi n'ibihumbi. Kubera iki? Uyu muryango bene data titwakinze. Uwo musore mwiza namukunze cyane. Yambwiye ngo bazabazanya na barumunabe bafite abana bangahe 11 bazabazana tubasanye turi umuryango. Hari umuntu wari wasambana muri twese. Yambwiye ngo ndibize ngo ndabo bizavye. Ambwira ngo papa we yaba papa wanyu arahari ngo mumushimire, muzogende mufunge impano, mufunge kado, mushake ikintu mumufunge. Naho umuntu azakora amafuti n'amakuru. Icyo nyine no ntikize mu bana kikaza kikubze 4 fois cyangwa 5 fois. Uzabana abasore kubaho bari Burayi mu bigo by'abazungu ati pipi n'abana bafite isuku mu mutwe, bashatse mu gihe cyabo ibintu bimeze neza, afite amafaranga. Dore umurage wo guha abana. Musenge mutagira gute tagwa umosha. Imana ikaguha kubera kutagira n'usabane nayo, kubera kutagira hahandi uganirira nayo, ukayima icyacumi kikakugora, uzuhora ucihana. Nta kindi kintu cyabyishe hariya. Ruriya rupango rwa Satani aho ugomba kumushira inyuma ukamufungira inyuma. Tihahaba uwo mu ruhondo wukunda tushaka kuruha, kanga kuruha, hanyuma ukarwana n'ingaruka zuriya mwanzi wije aratikisa, aricara senga ibintu byose birapfuye. Bene data ndabashimira ko mwaje kugicaniro, ariko muhagarare murwanye Satani. Biravuga ngo ni murwanya azagira gute? Murwanye mufate naravuze Pastor Rukumu, naravuze ngo muri imyaka ngezemo, sigaje imyaka mike ngeze 50, ni hafi 3, ngiye kuzageza myaka 70, ngiye kuzoza ndara mwibarabara, kuko hari amasengesho nakoraga nkama ndara mwibarabara, nkarara nsenga abajura tugahura bakanyiruka. Niko gahengenge kuko nta maraso yamuzengira ya connection n'Imana.
ntayo. Amasengesho umuntu wasinze hari connection. Hari ibintu nakubise ndinjira. Narakubise umwuka ico gihe ndi hano Bujumbura. Warambwiye ngo habe n'ishuri ryawe, impamvu uzushika mu ishuri tiwumva uko mwarimu yavuze. Babyishe ico gihe mu barozi, babyishe ico gihe bafashe n'ikibazo cy'ishuri baragihambira, ariko Imana irambwira ngo izonyuza mu bundi buryo. Haleluya. Ndakubita, ndacinjira, ndakubita, ndasenya, karara mwibarabara, zandarangenda kenshi mwibarabara. Mbona hari position urwego ngezeho, ndavuga sa amashuri, si umuryango, si kindi, ni isengesho. Noneho nsa n'umuntu nanje uvuga atashi byame kwimatera. Muzi ibintu nabuhuye nabyo kwiyorohereza tashi, reka naje byibura akamodoka yavuga ngo nkunda bankunda kandi abandondana umwete bazambona. Nimba Imana ivuze ngo abashakana umwete bazayibona, mu by'ukuri nimushire mwimbaraga, musubire mukenyere. Tituri abantu bakwiye Satani akwiye kuzozaza ngo akubite uko ashaka. Ahubwo hari indirimbo twagaza turirimba kera ngo shetani akiniona anateteme. Nazoza kubona koko apana we kumubona ngo utetemeke, ahubwo aza kubona agira gute atetemeke, akubone atetemeke. Ubone niwo mwambaro wacu. Dukwiye kwambara umwambaro wo kugira ngo Satani natubona atetemeke. Ariko byarahindutse, Satani tuza tumubona tumurangiza tugatetemeka. Gutetemeka niki? Ni igihe cyose adufiteho imbaraga, urota warinyamuta utahashe, waguye mu gikundu ke murakize mu mwobiri, ubaho mu buzima buri confusion, udafite precisement, ubaho mu bintu wabona ikintu ukumva urapfuye. Sibwo buzima Imana dore abantu bashatse Imana. Uwo musore yanejeje, ariko Imana yambwiye, twari twicaye muri restaurant, arambwira numva amarira araje. Ndavuga ngo papa, Imana ishimwe ko mwagize umubyeyi mwiza. Bega umubyeyi mwiza wabasige umurage mwiza. Bene data, tuzosigira abana bacu umurage mwiza. Urashoboka abana bacu tibagafata ubusambanyi. Twebwe nababwiye ngo hejuru yacu ababyeyi bacu benshi yano nka 90% ni ubucafu gusa, ni ubucafu gusa. Rero dufite umwanya wo kugira ngo tubanze dukuremo ubwo bucafu, twebwe tube turi amazi, abana bacu bazanywe, tuzobasigira umurage mwiza. Zamura ikiganza cyawe. Uwiteka Mana nyiribihe, Mana we, yo tome la forbele maila vines. Ugirire neza Mana ubu bwoko, ugirire neza Mana aba bana, ugirire neza Mana uru ruzaro, ugirire neza Mana bedele manza la formele bonda la mastans. Ugirire neza izi nshuti zawe Mana we baje kugushaka. Mana we urabwira ngo nuko nk'umupfakazi yaje, umupfakazi araza yo ngo yinginga umugome umucamanza, aravuga ngo kubera kwa murembeje. Uravuga ngo se bimeze bite? Pima trope la forme de le master. Bimeze bite Mana we? Bene la vodre me la baila. Ya 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 ya
Hala pima sofegla my glory. Utuzeho mana we. Udukureho umwuka w'ubusambanyi, udukureho umwuka w'ububandi, udukureho umwuka w'ubugome, udukureho umwuka wo kutumva Imana, udukureho umwuka w'ububata bwa Satani, udukureho umwuka amayilavayilo. Aye Mana, wongere uduhishurire kugushaka, wongere uduhishurire kugushaka, wongere uduhishurire kugushaka, wongere uduhishurire kugushaka, wongere uduhishurire kugushaka Mana, wongere uduhishurire kugushaka Mana. Mana nyiribihe we, urakoze Mana we, urakoze nyiribihe we, urakoze nyirijuru we, urakoze mutware mwiza we, urakoze Mana. Duciye bugufi, komeza tugirire neza mu izina rya Yesu, amen. Tuvuge ngo amen. Okay. Ariko ni Imana ni nziza. Urumva mu mutwe nari nzi ngo umuntu wenda ufite amashuri menshi, niwe ufite ifaranga, yoshaka akazi muri ONI, yoshaka ahantu yo kubaka inzu nziza. Naje kubera ko keraga babarozi biriya babifunze, nta hantu namwe na depoje, nta ibintu bimeze nabi mu mutwe. Imana kubera gusenga mbona iciye inzira y'igipasiteri, imbambaye pasiteri, mbona ubuzima burahindutse. Ngo mbaye pasiteri wenda ubuzima buhindutsemo gato. Bukeye nija kuvugana n'umukobwa, ndavuga tereka nterete, mbaye pasiteri ka n'umusiribateri, nawe pasiteri n'umusiribateri kabisa. Inama y'itorero iragenda iravuga ngo Kado agomba kuba pasiteri. Noneho bakicara akavuga ati Kado kandi iryo torero ryari abantu bake, ariko b'abasirimu bose bafite amafaranga, bakora mu nzego za leta, bantu b'abanyemari, b'abacuruzi. Ati uyu muntu bari hafi nka 50, uyu muntu nagiraga ikoti rimwe n'udushati two gusirimba, uyu muntu koko araba pasiteri. Abandi ati iyo abwirije tuza twumva hafite ubwenge bwo kubwiriza. None yo bapasiteri baransengeye, ico kivuyeho. Vuganye n'umukobwa, ndagenda namubwira amakuru, mubwira amashuri nize, ari abantu batazi gutereta, akama yigira nk'umwana wo kwa minisitiriya. Nambwira ati we jewe amashuri nize naye, icya kabiri mukecuru yitwa kanaka, icya gatatu muze yazanywe inzoga nyinshi, bazokubwira abantu b'abacuraguzi ngo uriya mwana nkuramuzi ngo kwa kanaka. Dore namamuha seve yanje yose uko ingana ndetse nonega ukunda uyu muntu, ndi umukozi w'Imana, gusa ngira isezerano Imana izangirira neza. Tuvuge ngo amen. Kubera gusenga ako kawe kavuye koza ubu abantu bambi faranga, ariko abantu ni beza, bambaye ifaranga, bambi faranga. Mu bukwe ibintu byose byarangiye, ubukwe bwarangiye, nasaguye miliyoni 3. Akoreka nkavuge urakoze cyane. Maze kuvugana n'umukobwa ndavuga ati byanje biba ku mavi, namanja Prayer Mountain Bugande, purana na pasiteri Kumbusi ku musozi. Nagi ajya warahasanze, yarahasanze cyane nakonda ngo dusengane amabwira atewe, nabonye wasize uvuganye n'umukobwa, none uhumure Imana ikigikuyeho. Kandi yabibonye bwa mbere tuvugana, yabibonye dusenga yuko yarabyereka, ariko ngo aryame arongera arabihishurirwa. Turyamye mu gahema turi Prayer Mountain, nagize ibyumweru 3, ndaza
abantu. Umukobwa ati naragiye ndaperereza ndabaza mbona ari sawa, ugenda utegure amaze abantu bampa ifaranga. Ariko abantu ni beza, nibo bazoguma baba mbere iyo bakubereye beza, ariko iyo bakubereye babi uzi bashitani b'abantu ingena ariko iyo bakubereye bamarayika bambifa. Nasaguye miliyoni 3 nyuma y'ibintu byose. Icyo kiba kivuyemo. Igihe kiragera mu minsi mike ariko nk'imyaka nk'ingahe, itorero riza kunsura ati twabonye uri umupasiteri mwiza, tugomba kuguha imodoka. Imodoka ya mbere ziryoha, imodoka ariko imodoka iraryoshye. Kama mbona ingene zoza ngenda mu makwe n'abandi, none ngaparika umva ndaryohewe, ubuzima burahindutse. Sinkiba mu cumba kuko nabaga mu cumba cy'amasengesho, sinkiba mu cumba mbaye pasiteri, nashatse none nagize imodoka. Mbone nyine ibintu ni sawa, kivuyeho mu minsi. Ariko imodoka nyine ari isa n'ifite imyaka myinshi, barayikoze irangorogoshora, ndakagurisha. Kari akamodoka nyine kavatira ndakagurisha, kavuyeho. Subiye kuri moto, ndavuga ngo mana uzondinde imodoka ishaje. Noneho igihe cyari kigeze ubwo Imana naho yahuje abantu. Ariko reka nako kavuge semene haleluya. Abantu barahura baravuga ngo Kado tumwubakira inzu. Baraza barambwira ngo pastor turashaka kubakira inzu. Munyubakira inzu ati cyane. Muzobikora gutati tuzobwira abantu, tuzatubwira ngo Kado ko turubaka inzu ya Kado. None udifaranga. Abantu bama bashiramwe ifaranga, bakora urubuga bashaka ifaranga, babaguze ikibanza muracumva? Ikibanza parcelle, babaguze parcelle. Ngo barangize kugura parcelle bakoze umusingi fondation. Ngo buce inja kubwiriza ahantu mu bukwe, ngo mbwirize gutya umuntu arafashwa, ngo afashwe. Yamambwira ngo nabonye bayubaka inzu yawe, tanza amadafari yose. Yamareka kuja kubaka amadafari inzu ye, yamafata ibyose ati turashaka atanga amadafari. Ariko gusenga ni byiza mana. Tekereza mu bukwe ngusezeranya nk'iminota 15 habaje amadafari yose. Ico kiba kivuyeho. Babwiye ku rubuga ati amadafari yabonetse. Bama barazamura. Undi mwana muri Amerika, umwana w'umukristo wa amanyoreza $10,000 yamambwira ngo bwa amafaranga uzamura inzu, namambwira ngo papa izibirareza wigeririya. Ndagenda nicaza undi muntu, namwe yatewe inzuga yuzuye umucinyiro. None ga ndama ati jewe ntanza amabati, uzogende ku ruganda baguha amabati yose inzu. Nzoyagura nyurize n'imodoka nyashikire ku nzu. Yaruzuye gutya. Undi ati uwo w'amabati avuyeho, ati naje ntanze imbaho zo gukora igisenge. Niko mucita igisenge. Naje nzo uko turahagaze gutya nyine turahuriyanye. Namwe ati ko ndubaka. None bigeza wowe ati hageze umucinyiro wararangiye. Umucinyiro mura izimire. None ati nanje ntanze imbaho barazanye zo nazisakaza. Ico kivuyeho. Undi ati naje natanze amabati, nzoyazana bayasakaza. Noneho ni nka filime. Noneho ngarebese ibi bintu bibaho. Ico kivuyeho. Ngo kiveho inzu biruzuye, amafaranga araguma aratangatanga, turakora ibintu nyine dore bimeze nk'uko neza ni nk'uko. Ngo ndangize igihe nyine turimo gutegura kwimuka, tuvugana n'umugore. Dore hano twari turi ni kuri kaburimbo.
aho tugiye ni quartier nshasha tibarahashira kaburimbo imodoka tuzogira gute tereka dusenge ariko mba muri niba turi iza mzuka saa 10 mba nageze muri niba turi bwira Imana ngo ma nimba bishoboka imodoka bukeye ngiye kuja ku rusengero vugana n'umwana w'umukobwa wo hanze ndambwira ati reka tube turetse kuvugana turavugana nyuma ngiye ku rusengero kamfate moto ngo wewe moto ati moto wowe cyane aho ushatse kuvuga iki niyo nciye niyo nshoboye kwishura wese ngo imodoka ho ngo yamakeya ngwigura ngahe numva nkafite gahunda yo kungurira imodoka ariko ijya bene zita ama pièce mama numva ke ati imodoka isha nayumvishemo ndarasubiza arambwira ngo ariko ngo nari mfite nk'ibihumbi 11 by'idolari angahe mama namwe ati papa namwe mama we ibyo uvuze uri muri blague ngo ya ngo mbeza nimero ya konte yawe ndayimuhaye mbona message kuri telefone ya banki sinemere nja kuri banki message nimwe mu yinyuma iyo umuntu yagize ibihe byo kunigwa cyane tuzupfa kwizera ibintu ndagenda ibi bintu ni sawa ati cyane tese message nyine ndabaza murebe neza ati ni hari amafaranga ya nayo ibihumbi 11 by'idolari sawa njaga muri process yo gushaka imodoka hari kuwa kabiri ngo habe kuwa gatanu umuntu aramamagara twicara ahantu muri ville hejuru arambwira ngo nakubonye kuri moto numva umusongurane inzangira umutima uhagaze iyo nkubonye kuri moto none ushatse kuvuga iki ati kuwa mbere tuzoze ugenda uzana umugore tuzoje ahantu hari imodoka twarabivuganye n'umugore wanje dukora inama yo kuguha imodoka namubwira ati nama ariko ikintu ciza ni ciza ndamubwira ati urakoze mfite umuntu wanyohereje amafaranga yo kugura imodoka nimba ari imodoka nyine bene iyo yo gukuraho moto Imana yarayinyoherereje none ndagushimiye Imana y'Isiraheli iguhumugisha iyo modoka ndayakiriye ariko barayiguza atoya uwo yakoreye umugisha we naje muri umugisha wawe tantwara umugisha ndamubwira ngo nikubonye ati cyane sinosubizayo umugisha navuze twakoreye inama n'umugore hari abantu bazi gutanga ngo habe kuwa mbere turagiye n'umugore yasohoye imodoka y'ibihumbi 46 by'amadolari yarayikubise gutya ndavuga ngo kaza iya mbere ni 12 iya kabiri ni 40 by'amadolari ifite amateleviziyo imbere ifite amateleviziyo ndote ntiwayibonye we hajya ndibona wayibonye kuri televiziyo yego naguhaye nukuri atari ukubesha naravuze ngo man uri gitangaza umugabo yayishuye ibihumbi 10 by'amadolari 20 by'amadolari akishura baragenda tuja kuri banki bakoramwo bordel ndavuga ngo man amasezerano yawe narayizanye ngo nyugeze ku rusengero abantu baravuga ngo kado tumenye ko gushaka Imana bigira umumaro biza bigira umugabo umuntu akiri mwisi biza bikunezeza ukiri mwisi mwongere mukunde gusenga si amashuri si umuryango no kugira gute no gusenga